kasa na matea ana makota adro wei ana we adro kra me konum bi ana manwene se obi ko gina kira koka che wo se ana Dr. Bawo awo no ana obetimi atua sika ana Dr. Bawo awo no won so nipa kro wa yale ya no so aba Dr. Bawo se won ka kire wo se yen charge wo ya so ye ho yen kobobuo se yadu obi 50 billion fi se ni se da bi de wo yale ni tie bia no benya ho aduro ade akọ fi se wunti ana nyankopada wo ma de aduro na bego eti wo ma me ni kotodwa ye ne ya che wo papa no wo nua keto ansasabura menne wote yaw ewo ni kotodwa a ni nyina no wo de ne baba Dr. Bawo because ne akora bi obesole wo se ma me kotodwa ye me ya besrew emfa ne nkọ ba bia fa ne bra Dr. Bawo ne fa aban tutu kotodwa ne so ma ne nyi yaw bia mfiri mu na de apratiti wo kotodwa mu no nyankopon nam ye so mfa haban enye ne ye emanya fa wudie enti obi wo haw ewo ni kotodwa omra Dr. Bawo hwe me se ye kan Herbal ne ye kan Herbal ne ye kan bibidura se we ni ama Dr. Bawo pa titru nkase mu yade amfa ameda Dr. Bawo wo be chinchina bere enti wo nipa bebre oba na oyi card no de go doctor me kwa na nso bibedura no mahunu se wo na wo san kotodwe ana wo na wo san nkase mu yade na no ho ato no okọ enti na awie ya me ni wudi nkomoyi wakonya nkwanhia ama na kan udompa fabla Dr. Bawo jaya ta maame wo wonta ana maame ba ko no wo na twi we nan ukose wo nan fise kase ne buye ne ebi kura kase no ketwa no ne buye na kase ne buye wo nim de wo he obaye dan hu okofa obehu se ye kase ne buye no de akosi ketwa ne nchen eno na ne obehu obi na se ne nsam ne buye a obehu se atoa onamo ana ne nsa ne da ne ho awu wa mana sei obi nso ne na obehu se kase na nsuo ye ne nti akoye pobi na betua ne na ho ana achia ne nan no ni nyina kyerɛ sɛ wo kasa na nsisu ye enti na wie ya me ni wudi nkomoyi sɛ wo hunu kwan no na aba Dr. Bawo a ye ne nim kwan ye fa so ye seti bon no ye seti kasa ni di sie ni ema ne to ye enti sɛ wo nsɛm dompe wo na mu kasa e bia ho ba bia na abu ye kasa fabla Dr. Bawo afei ye wo nipa dua ho ba bia fe no hibon wa dwonku eno so ye kasa eno so ho kan wo bɛka dam enti obi anata so ne hibon no na dwonku no eye ne yan eno so ye Dr. Bawo tie diabetes fo ntie ne ye so obi o wasi kire yade bia wa ntu na ho ana montem amajedu a awie no benya nkasa mu yade awie betimi atwa anan awie wo nipadua bɛyɛ basa awie wo tanye no ani kura afira yade ba ko no ma etimi tweba no enya de ketwa enti fo wasiche yade no ebra Dr. Bawo ne mu abibidura ebetimi ama wasiche na akoda normal afi obi a wabodam eba edambo ye wo ho adura ebehwe no ama no ho ato no afi etwere yade eno nso ye wo ho adura wo ba etwere yade na ete usu nyina ye be me na firi so afi stroke yade age nkofo aboso eno so ba Dr. Bawo a ye behwe ama stroke yade ni nyina afiri so enti na wie ye di nkomo sei o se yem kuro na etete wa ni nyina ye Dr. Bawo afi obi de ye kompo okoye operation na asaba me se de woni padua no mu efifi ba kompo no emfiri ho wo ba ebe mu aduro e de egu aduanim ama wadi ama wo system no eno ma ewo mu enne ama ne ho na abehye wo minimu no na ni nyina afiri ho mesrew gie number no ni mfa kasa ni nyina emra wieye ena awie yi mesrew gidi na tie ni ye na fabra ni ehwe ma yade enko eye 0244 988 004 0244 988 004 0244 083482 0244 083482 Wadaroma Dr. Bawo Kumasi Atonso Agwaba Hospital ho ana nkran so Dr. Bawo Spenters Road 18 Junction awie me ni udi nkomo Dr. Bawo nkran fa ya de nyina bra ye tiemfia haba no enhwe na awie na wo kwa de nipa bebre nim no eye ba so ma me na ku po sha me da so ma me ba ku wo so fo achi yes o tinkra to ayampia se wo baby abra yi pe bi on fa wonko na wo de bo ho ban yo yate patapani pieto emra ebewuro mudi nyankopon din ena mudi dipone it will grant you a shame of yourself so from man of God na one ade ke so penasoli cronidin everybody ade asole no e fototosu no bia hunu ba bi kura kwa asole na so da be na be yuti ade eh ade oba be wu ana ko yi na tirin mi antre de say be juzi kadwane ya IBJ mo friend no se de
Soft penino. Fanny from him. Maybe on the or your penny to Rebecca Yam actually. Hello? 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 Papa, so we drink our now, ye. Uncle Padum now, sir. Boko, where do I am? Yamidu Yabe say, or what Traqua Winimokuna upon Chilani betting free. I will suffocate to a friend, Pastor Samuel Agyeiwaa. A branch be the abeda as well or so in Beko Dubai. One fananko or Giscana fence some or cancer baby or pay on fananko. No, what the bonnet who buy. Yes, a day. And he said, Jawdi, oh, ye penny, TSBia, ye no cassa. Can any be cassa macomato, yes, sir. Producer Befroca bank, Rahabechem. Cause you do I know, we're Bunafas. To a doubt, man, say, dear free. But I'm free. Kumase, Sompa radio, Pacho. We encourage and can move first of Penina Casa. Sofu Samina Casa. Sofu, I chin one and a penny, Sofu penny. Let me just think I move from Nancasa because Yamu can be moving. Me Pacho, one, no, I have Sofu penino. The Pacho, I am seeing the penny was sorry. By no, I have a solid pen found an Ancasa. Me Pacho, then. You say, only and Subium. 1 year I saw them were done. Said the Abbe Makwane, and yes, was said. Yo, Papa, me how I drink a brow, the Unimusi. It's a penetrate quite why. Pacho, you be that. Yes, that's it. We are confined national credit by ya, Uncle Hopium. 1 year I saw them. Hey, Echi, when Yamiakoa. You, Mr. Champ of them way. Some of my Mrs. Say, you're going to say, and run similar case. A poor boy, Bahase. And then a Rantiano and will say, a Juma who I think I can. Bet you won't confirm me so 1 more acre to Mojuma. What they saw for at a fence, Achi. Say, champion, what it aye. So a brand here, winning baby. What started and I would do a solid Eddie Ebu and and you were Juma and no. Now, what a quick money. So for the criteria across a were free as a son and that is so for and to Chimney, 1 year city frag to me and can I say, and now why you know what to tell who send it. And in the Ekatan said, 1 year foreign minister. And I 1 year passport a Juma. And I said you, I will chief this and in Grano. And to Pekasa, she can't watch jail because one went to the passport a man. 15 million. And then a bruise 2 years ago, and I said 1.5 years ago. Now at that 3 million. Now, precon 15 also went to me and yet and answer. Apart from that, the grandson who sign identify a crime is one. Casadibian, Miss of Mammy. I'm saying your penny say, you bet you. Intino, ye near Sembiaca. What tinny dee a dear soon say, a yenny say, I saw this cabin on from and yes, sir, a queer num so yeah, but because some pancomody. Bola, I just a cat simple, just a cat in few. And Ranso, ya back at 1 Koima. Word war fenso. Any nada near Cranada Tetanasi, any man. Abrampa, Eddie update with a champion TV need. Abrampa the update, no, Abrampa Movemai. Eddie update, no, Ebe Maye. Nafi Watson and Tim. Enra, Yakoye case. Kama. Ama hospital, so Mama ye reports, Mama ye forms. Say, Yem Fanko, Tino. Nabrampa wie a chia, a honor should you go see him. Obemium, Nabrampa. Malady, young queen. Bedasipi, Malady Yamisha. Malady Debia make a say, Nipebi Yamidi, a yen yamabia. I will say a demonstration tia. Oko fast off with the tones on Malady. Messi what be any papon. Ya, tis a near maybe or one says so call cry. A dear Nimbia ban says so they won't question him. Malady. So for the awkward connection, say. So for the word connection, Malady has any. No best on what in.
na jaw pa so di se pa ne be de obi kra nim na wonim baby ote wonim na solidi oh why am from so dodo eti my lady said ye ka no ye be se sofo achi sofo samachi baby owo bia won kran ya wote ye nka say YouTube Facebook baby a omuti ye nka bi omu nka nkere no sa brand no ogi ni sika so de ko Dubai a wan fa na nko no oso ogi ni sika ene ne passport maladi abedu wo ofre wo a ensem hunu na wokeka no se me wunim de bɔ me ho ban ono se baabi odo be ko bi obagi ni sika o ka je se wunim de bɔ mo a so fu you so wunim de bɔ me ho ban waje obi sika di o se ka se wunim de bɔ me ho ban maladi di so fu no kra no ekwan be no mfa so tutu sa din na edi wom kofa eye prophet wan hwan doctor Melutus na dia kese maladi na di do mo so na sem hunu maladi ya ka ne sei emeritus behind o emeritus maladi ha wo die wonyanti bi dokota edi benum onkwa won hwan cross dane hwa na so awurade nyankopon a na cross dane hwa so edi nam na tare tenti na sifom maladi mi se achi samoy achi maladi wo pani briteteta onkwa frudua no ne ebe hwa bla onkwa frudua no ne mudi die to mo sina semunu ana muti kroma na mudi so frudua kwa connection sei sofu kwa connection sei maladi adi omo ya na niwu Dubai skasa nye de kro na Dubai kwa wo ko pedie e Dubai ho ya wakwa ma sofu adi sika die 10 million adi adi kwa asante mampon emfa obeti na don katie wo de fa nkokọ kra nye wo na ye wo mu wo so wanya nkokọ wo ye bi uja wo mu no mu na muram susu behu a bo wan no manyi wo de tomponche me nsa ko na waja wo na bobuo wo mbe kwa ba beda he ma he wunya sika fa ya adwuma hwe sosofu ati
Abusuafo amamo akwa babiem ene ne akurani Abrampa Manedi emsen nra yasemu akoda ne de no ye ka asem nko ye case de na akosi Manedi nyame onhira nyame nyo kese pa se asem se ba wo batan se de na ahosi ye wo no ya na wo tenentina eno ye boanan ko eye krono police station Yekushia police for nyame anu ni Manedi omoje ya fe so no kwasem na ye tena se di nkomo cheche ne mani so ye wie na se omofra akwala no ene ni nua na omoye case ne kama ana omoma ye form se ye mfa nko hospital honom no betimi a kire se afa no ofana na wa mfa no bia ye akwala na no ana oka Manedi anope wa wo sa sano wa bosom Manedi nyame nhira 15 million Hey, yes, doctor, on was Sakrata, so no, Obeji 10 million. Manedi, o ye di obetimi bia se o se ye kondi e koi. Manedi e kopie mu no, omu kohwe. Sa akoda ni onyemo ana se nkekaye bi. Ana ya fa no. Omu hwe sa ne ma miensen. Enyim nim nkekaye na nso akwa na fa ne pa. Manedi dokuta kire se watim e kwanye da ho no enye kwa ketwa. This is the bottles. Hey, my lady, what being? What being? Cocoa bottle, the new one who be. And yet, this my lady. Next, I say from some. And just say free now chrono. See, I didn't hear Juma. Tietty and Cababy. They say young come once in P. Be free, my baby. Sir, the barber to a chief one. They do Daddy. Not your woman piano. Dear was say, Ghana, dear. Police, yes, can go on. A protocol, yes, can. Sir. It's a more abruchi, Momoy. Now you're young chairmansu. Where Manso Cassia, ye, Minica preba. Yeah, 15 million. And yet the cron. And the Akosua Amansu. And young Manso Kitwa. It's my lady. Made a hundred who, Aquana Yabakunyamino. My lady, and Yabakunyamino, Aquana Yakrana Bonnie Papa. Doctor, say a check cry. Aye. Or status one in it than a check. Hey, it needs a 14 granu nine, my lady. Akwanu kwase ade awaye no na se abeba akwanu kwa no nya 14 years no oba fia no start se one ne yesa enkwase asem no enti my lady said ye wota ye chi a bibia wo pia ya me ye ko no yeso be ne sa pepepe de amount no watiefo me ze champo sa se mi kakra eja usutansi so mama me da say edu say in fact na abata no bi ayamobo emma yase no wonyakopon in such a way say Bema edi ewura ho a eye ntoboase e ho na ye fom na odi wura ne mo say wo repu na we friend say wo wia wo ye ni gidigidi enti na tumi say uterus no bibia akwa ne be nyini no na awo kura ho aye de ama no say ye ka say 34 years against 14 years 20 good years difference akobane sana akwa no na ho de ni so be me di krahinka te say nika ayama bro enu osisuo ena wodi na ho odi nyina na wodi apia dufudi ade o mani ska kra da ku be ya kwan be sine ne mama no man 50 Ghana we ska enti na sinyina atete so for mama enu na obusa be say eh na we zu nya na da so na wo no e ma na da bi aburo so enti no ba bia ya ekro na awo no enti me ma wasa kwada no so for mama me no ya adwe na mom ba bia wo yi sika no no akwa no obetua sika ni nyina me bu kwa hye me wonko yes aboni we say emma me so for me emma me fa enwoka ye case no ne be si be ka bia be bia no obese atua obese adam so for me rape ye rape ye se odam we a chopa bia ni wo se odam wo emra ne ye adwuma na mema no edisua nyansa me da ase yo ya yen kwai na birthday si entin free o whoa Apostle Franco say Victory Charismatic Chapel patase ene papa di na woda
esre wo tru nhira nkwatenten e de mano so nyame nkoso ama ne nwosra no enye kese 65 years hooray onyame hira no kuyani ya eno ano no na se ka chiri asemu idie di birthday si maka chiri a eche se eno ene sei ya semo se enyo no na se de mana mo kan chire ye ni fa mani pa foforo because e serious uko ka se si a obeka so de ma ya obeka so sen che se enwanwa sister ye nko wai enko na de ekọ so ya ne de anu for ene yetiefo nyina edutwa Herbal industries na ye nso ya bo awem ya de apom de won sem kakra etwa wo ya wo ya de ya went me anko bi nyina ya de ewie ya wo ko tete nyina ya de enti wada wo ma ebre so se ya de apom de won sem se ebre wa na wo nso wanya bresi makakra bi no na wo de etie bi amma wo na ebeboa wo kina enti adutwa de ba ya sem yetia wa na de enuma a ye yade ahodo a yendro etimi esa eno ho asem na ye ba ye ka adutwa bites tie dro e ba ye enye meme na ye nwome enso mababa num bi enfie aduanan na akire ni edu me pen so a ye nyina ye di ho adanse enti medofoi sa won so wode no ayam tim sisia de koko chese omensis na entimi maye ni ade a edutwa bites anane capsules no na ebeboa o ama ahoto etimi aba ama ahoden so ayewodia ayam tim nipa bebre nim se enye yade nanso yade kase pa ane de enti yade kase ne sa ayam tim na aba ma wo yam atima wontimi nya wo nan no wadidi na wotwe aduane a wodi nyina gina wo yam kire se gata etoku na nsuo nya ba bi mfa ebufa abonten de wo hawba saa na wodidi na wontimi nya wo nan na wontimi nya wo nan na de enye ni nyina wo se ba abonten no eda so wo yam no so kofa yade foforo de brew eno na nsunsu aso na ba na de ahohene enikika asumkika na afa agya wotipaye enti ayam tim wo medafo yade pa unse embra wugya wo nan tentem wotimi didi na wotimi gya wo nan da bia no wa ye fine sa wosu se wusa oye bibia mu okwa ne tentem enti awie meto wa na meka kiro se be na nsani na nan nie wontimi nya wo nan na wo de no kra de ebi wo no ma se da kan se kọ okwa na akwatena agya nan no so a me pa acho wotimi kyem saa de edi kan ebe hu apa ne moja na eba sawo ye be ma sawo ye oba mesrew e mane mo hu bebre kope edutwa bites anasa ne capsules no na nonom eni na nsa na saa de ni nyina agya because ebe melt de aye denden ni nyina ama ni nyina aba abonten obi de ne how ekọ hospital ya fa pragya pad na tuma watia ne to eni ye bisa se adai se na nsanie ade na be hye ne to denden pese eba enso entimi ma ehwo na me hu se ade bia nyankopon ye bia wo ye nyame nyansafo se ebra so se wugya onan ade na anya mmere na emra eye denden de won kwabra ne ya so ne de ne kwa azie hospital brema west asem ena me kenesis fo odi adanse na me kopa edutwa bitasi bi na me be hia ade manam so nom na emfa yem within 30 minutes na denden chese na nya asem kotoa chese nyankopon ehira edutwa bitasi aduro ne pa eje se na won so yem watim na akofa tipaye akofa hohene akofa sabe emuso mo ye kan se oni diye enso yesi obuso na onu na sum na okwan ni minim obi didie no chese enya wa eduru ba bia na de minim hene eto de bi kura kokotimi ma onipa wonisi wo kasa kakra bia na woni asi wonte ase me pa to do tun habitats anasa ne capsules no eno na wafo anoma manne abo wo mo ama constipation nyina etu ayira afa wusisi aya na mudwa aya na muhyehyw wonim se koko no bi wo hono ma ne de nyame adom etimi besi ne hwinim etimi besi ne kon ho etimi besi ne to etimi si ne kom ne honam nyinara me mehia oba bia secondary school na yenim se yam adoa no chewa ayekrife osum nyame nti tese wo dware a se ye nyina be kwa akwhye 1,000 amwa ba ho bi da bi koko esi ne to na ebisi na se sebe mpanifo mo fa nchem nanso ye kire amasa oba bi complaini se saade ne bi wo hono ma watimi etu anamo entempe ya koko na besi na se nti wonim se ye hu a ye de behuru no se
sen so ade wonsu enye wura asem one day na me krokro no anam de ne ba afie na me ma me tu nufo no ansa no wotimi ebie na no aka se mama sei na eha me dofo koko eduru ba bia esisie no anhwe ya oba no beka se on de onpe me masem ya no ofere because agugu ne to ho ne ba ho basa bomoden na pa edu twunwa bitters ana ne capsules ibinom koko ne nyina be ba bonten ama ho atɔ ene ya no oni si yo wisiwisi opusa wani ne wani ya ko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  me se wani die obi se me de ya asoro bene koko no se sisa ho se e ba etimi besi wa wodie ma woni be mehye nsuo ne timi ba e ma anyin sentimi ma saa na betimi akwakosi wutiri ba bi opebia enam starch aduane ye die nyina ye starch nti ene ni nyina ohaw na dɔso amane adɔso edu twunwa bitters anasa ne capsules no ena ebeboa medafo ma me number no nie 0544 174 461 0544 174 ma me edu twunwa number no eni mu amusha television no egu so bomode na fa na frɛ no oba he ma me so me hawunie de na obeye ede aboa me ana aduro no me fa ne sɛ me sɛ wani de ani ahobrasem me ba na maka kyerɛ sɛ bitters ne capsules ne nyina ɛyɛ adwuma baako obi wo hɔ no mo sɛ gye sɛ wodi ne nsuo no nom capsules ne yɛ de ne nte saa ani die mu ye die no ente sa capsules no no ma obeja onan sa na bitters no so ebeba enti nkonom ne nyina mmom me nkofo ha obia emfa manti e ba ne kasa me do yi na watie ne ye e de ama me because obi akofa bi ama chese wan frenta mu anka na nye enti me srew enkofa ensuo no enkonom to paye no eye baako so open ensuo na to open capsules no so a na wato afe emma na ye wo mensu problem no obi wo ho no mo se mama me bu mi nsa dako na atwa adisa na ansa chi na asa ba adisa na awotwe chi nti wono no bosome na yedi mu na awotwe ebu yensa no no 3 weeks ene odi bebu ni nsa nya se bia eba continuous so da bi ono ne de ne ba nne na atwa ne nan na asa ba me pa to duru sa ovulation no ehefa na wokwa kwahwehwe no wo pesa wo na wo nsa bu enso de ebe dan na wutimi ko be ma ho a wo behu se da se na wokwa obani nse me se wo edu twunwa bitters duro abeboa ema pa ni dane ahodo ni dane koto ni dane krawa se de asantefo tutu ni din na mfantefo nso ni din anwonafo na zemafo bia wase de osifre no kire se yade no ewo ho me pa to num bi na ne nyina enna na wawodie no mu nna ho na bibia enkoye emfa ema ho sawo ye oba na wonye enru mfie aduana ne mfie aduonum na wo 30 ne 35 years na wo mense se twa me sawo de no madu twunwa bitters ebeba ama woni gie awie opeye se dem di kan kae no ebia na nka wo pese me ka bibi pa de ha wo bi nanso aye manifaso esense kasa tenti wo no enfomso kura mpema hwe na metena na me ka bebra ebia na de ensikwa asa me ka na me ka ntima me number no enam de ato dwa no fra ho so se ma adu me pa cho me ha wonie aya na metiri mu hyehye me eduru ba bia na me honam video mu nyina hyehye me ase na nsem aye kase dodo me ami ho aduane bia me di me kura me ntimi nanso kase na eba dodo mama me nye ne sei na me ye ne sei na kokon dia begu me minimu ni nyina no afiri ho akwa ama ho ato me 0599 415 191 0599 415 191 and now 0544 174 461 edutwa mala mesno so e wodwa so say malaria typhoid jaundice wako hospital ne aka wo hawa kyerew yaka to say malaria na ha watri di yade no eno na ama honam ye obete wapom ye omremremre wanum ye onyono no a edutwa mala mes afi man couple capsules memedro na memedru baabia no apagya ne ti prekope na watimi ahwe badwam wo mati ho nyina no man couple capsules endam yade besu ye wo no na ediri fie bi na wan champe ho asamanka gonorrhea syphilis candidiasis ene de keka ka ho ni nyina enne asaw be ma yesem na ma wo sperms no ni nyina kra ayebasa meso wani de mu say yenom man couple capsules nuantini enua hodo ntini ne bena ne na haba no ne akeka bom ede aye capsules aphrodisia bi animu a wo kwano man couple capsules akofeti paye bia brewo me pa to yamma ho kwan se yemfa dream rade na je so otim se dia fa abefum fidi kwan so ankasa enti bo modern na kope man couple capsules be ma male vitality no dia me man ko na enom enti oba wo hwe me na wa wotim se sane nka na nka wo pese wunya se wonu kunu kompa so ani gie no ana dawo no ekosa ne wo pene enti me kwa ne sa me so asabo no ate sane wo pia wotimi pa de debi no de abrewo no won so pe man couple capsules na fa boa no na munyina ani gie ewie peye edure ba bia bewura bia
bia ya na de manage ne say wobɛhu obi na wasoa eduro wo robem te say de omudi so obolo ne na mo no so ne de no edutwu anduro enye na wo mo ton eduro wo trog so wo mo so etwa ticket papa bie won so ebie store wo de herbal drugs nko pharmacy for chemical shop over the counters ahodo ni nyina no edutwu abites wo ho malames wo ho co-bites ne de ka ho ni nyina no na afa de twato eye edutwu tonic ne nyina ewo dwa so wonu mu ato untimi ntibi ni na nsa woni padua no ayebasa eduru ba bia wokokora enko no woni padua ne aye fusire me pa cho se ope edutwu tonic na wono no mo a ebesiesie wo ama ni padua no ani aye fefefe nia wonti ase bia abomoden na frɛ maame edutwu na ene ne nkasa kyeremu aburu me die so nyina no nyame nam ne so de ebema emfere se obeka wo yade emfere se obefre wo bi ene na cha wase na mom hwe nipa no a wo ka wasem ekire no koko ehu ahomete ba bia wotimi si saa na malaria so ehu ahomete abre bia wotimi ba wo nkyɛn enti se ne abesoe waka wakomato yem na ka kire wo ho se enru ochina sesebra no na wo so asɔre ekɔ adwuma akɔbɔmɔden ama mɔfra no na ene obi a oda obi a no enya ebia di nti ka wakomato yem se wie wonum ɛyɛ onwonwonwo na wo kakata se na wontimi na me pa cho ka kire wo ho se edutwu amala mesi a wote ho asɛm yi eno ɛbɛyɛ o last stop enti kwana kopa bito enom na ho ento je number no ebiem 0599 415 191 0599 415 191 and afi 0544 174461 0544 174461 ebusu edem wesi adamase da sene yebesan enemosia bye ma see that say so ba ye da sibi etu osofo Samuel echi baby a obi aye pew bibini toma plaso o say o satanfo kese obo ano we wo de na si wachi baby eto na duro tu aduro 0541337810 edusa Herbal mami wo nuro wasi koko ya to agu ko ni nyina be free ho epoma woto ni nyina be ko tintin seti ebe tukura wotena kamu a no na wachi ni aho tifo ntokwa aye bufusem ni nyina obema drama na ko si o kama pa cho mami edusa se ne kra de o diabetes edo tatashi e di aba ebe tu ni nyina 500110115 na ono so no wahwe tabita na efre ya sabia sonkron oso de abrofu ene abibidro to kambo mu a yade en bedwane 10 ye wa hojo da ban e ho ne wo Cindy Junction yankwai 0260196219 in health medical solutions or Herbal detergents ye ko GB de de uru fidi bot enya sem ketua ye de siniama ye kama ye de twitwi fom ehwam ye de uru ko nkuku GB ene de oba ye mfa samana kan ene hohoro ya sheda ye womu cleaner aye de uhuru ne kama aboa makoda na ho de atunya Ejina yie. be bia ye ton sa ne mei ukọ me ko mu benya bi ukọ the palace Ubenya bi ukọ atọ. madaka Ba bi bia. Poku trading Ubenya bi Gate atọ. Dubai gate 11 Ubenya bi atọ. ose enkran from frɛ 0245155966 Kumasi 0540587090 na fe eye ABA Herbal Center ye vie ni nkyere ho Dr. 3 days o ye good also for 3 days obema na dwane glaucoma ni nyina be ko cataract ebe wai wani prusu obi bia be free ho asi etwa nchen obekɔ stroke achew obe sɔre anante ni nyina kidney ebe ko liver fu ani kyerem oti what na wa doku tai kan ho small boy danger Ɔyɛ adeɛ sɛ. also Dr. Rasta obema 3 osai days also for Rasta obeye ma 3 days ye okuma se kwada so dwena se ɛhɔ ɛne ɛwɔ akyiri Yɛwɔ. hɔ a me market hɔ a no hwɛ wo dɔma ahinkuro ebe Ebenezer Presby School Ɛhɔ. adjacent Apia Kubi Co store fu ani kyerem fresh off for 3 days 0541565199 na wo so kwadwo ayale hye Daud na ka say yo doku tai o say yade a wontumi nsa eye jimi Kwata. adwaman Krono. enu de wonsa dia ka nyina da otu ase deku ama na ko eje so krapa ɛhɔ ne yɛwɔ 0241244012 onum 360 na de wantiment ni twitwi 3A Herbal Center eye koko master no no ayamutim koko master Asiadeɛ. ni nyina be dwane ubenya bi okolinak Baabi a tu Danny aduro Herbal, duro bia. Apidank 0547
6107107. Our bishop. Apemprade fie ne ho. Ukra 1 city. Ubenya biato. The odigu. Ye wo gold. Ye wo silver. Efe papa. Any mensa. Ukra 3 cities kra benya biato. I stand room. E ho ne ye wo. Adisha market echi. Wani chirem. 0598 585 Leicester, Ghana. Amwase amwase. Yankasepa. Ye kase yas. Extra long. Kojibi. Heavy flow. Ye kama. Minty. Eso ne mem. Toe to toe. E ma ho to. Akwadani kosukua. Ubenya bia manafo. 24-hour protection. 0302-235-295. Lawson Beverages Company. Delay my capsules. 25 years. Wadia basubodi bebre. Ko. Lawson delay. Ko jibi. Lawson aba me ebe boa. Etunyare wanyina. Efiri ho. Am wade ho. Oba Oba beki na efre wo. O se brana be tubi. 0242133577. Piwak. Eye 3P. Garlic mixture. Koko jibi. Brayo mu hawo. Eye 3P. Enteshewa. Eye 3P. Ni nyina eye 3P. Sanu na etititi. Eye 3P. Wo fra ekutu. Ni nyina be ko. Eye 3P. 0248928824. Me pa chaw. Aye Apostle Franco say o preachi 4:30 ekopim 5:30 eno eye edwada kopim ukuada ne efiada waba eye 3:30 ekopim 4:30 shia e papa yi na urade asam krogen aye mfremu ano de mawo ash foam ana ye kwa jibi ash foam wakonwa num tete ye menyina eye kama de amawo borua showroom bia Exodus ye ne de moringa ene dandelion eye duro kwa jibi ujini mienu a no yi wetu emprensa dako diabetes ne pressure ebe dwane 05447033 Gentleman Dental Clinic ye kwa yesen ubetu ube polish ubesi ube fele ni nyina ye fie ni nchirem ubesiesie ne amana ye kama so anu mu ko ye problem ni nyina kama fo ni chire ho e de amount Kojak Farmer ye ko ya di pro code aba titi pro code enyasem ketu ukono ka se bi no we nyina kan wa wo se mi pe Kojak de no dada na uti dwawo afiafie awati esusu Kojak pro code Kojak charcoal toothpaste aposia edi bidie osinye Kojibi gonkonene ebeyi ahyehyɛ nkawa ama ni nyina afiri ho ebe pie white na ye kama Kojak regular fluoride Kojibi and also be boa wasiesie and afei o Kojak sensitive toothpaste wo ho obema amafo hyenso na dia hohurum 0531069945 grow fine grow fine umoja aswati grow fine waya de we na grow fine oba wa wo na wupi uko keteso a wo na grow fine koko enu an ye de aye no mere fapa no ni sham kama digital ba center ye ne de aba usia ye ka no wo kwa kuto 0244596532 Gentleman Dental Clinic ye kwa yesen ye nasa bripo total ye kwa wan wa ye free so 0559139582 we my in na me pa chew magic yabo offices man nyina adam ko offices ko enyase variance Kojibi me pa chew doctors when your variance memma na imbalance watin katiko Kojibi mu be ye offices na midpoint pharmacy ye ne de aba ye wo buru east Kojibi kintampo eni ni nkro to a ebu tachiman abrefa chemicals abrefa chemicals alande ehwo ne wo drugstore eni we yi mu hospital eti enu hwe na ukope ubenya biato na so akono kromas ubenya bi wo eye ase aye wo ba Sompa premises ase aye wo so hwe owura Julius ubenya bi kwa Julius bubu abeso to bi a ubenya bi dia ubema bi meme ndan kwa na wo madu ensia memenda so ko bompa kakra ya kwa man 0551 931 0548 931 enkwa man so ya yenye birthday sini free o de aka no me pa che o Nicholas Asantini Nicholas Asante eye Sompa ya de nyina osrani American otidi ni dwuma ene Nick edi na woda esre osuru nhira nkwatenten enso ede mano papa
Derek Akom Ochi. Me ame mama efe. Lady Queen Amano Queen Elena ne nanani. Ane ene Derek enso edi na woda enso ko school ewo na Derek go school no King's Kingdom International School Derek Akom Ochi and now we do our day nana mama efe ene abusua ni nyina se Derek onyame enhira papa 0554931930 0548931931 na yenko yenim Edino. Semoya Brucey 0551 931 931 0548 931 931 now so unsanka odie kama pa na nieme nyina ntimi nkonkan so emfama 2 hello Ejampa cho yentie o Bacha company. ani o Bacha mojumo. ajemoso Hello, enemy Bacha ma. yewra Bacha that is erade adom Bacha o na I be no akwala na Bacha no akwala na se na mpesa kakakra. yo yentie o Bacha o na akwala na se na mpesa kakakra o. kasa yetie o Kasa asante achema kono. yo Ma Bacha abia na nini ana kasa police for no no kasa papa na kasa o wuska nko obetimi atia no me Bacha akwala na de na papa na kasa police for no de no ayam papa obi ya obasa na ya de ne kwa na police for na ji sika wo ho enti se wunni bia na wa se mama ya ne basa enti me de pa sama me mo so se mu ni ama ya sire mo ya kwala na ma ya wa ya pa uchewa yedase ya da wa ma'am. hello Hello, mina da yajo kwadwe ho a Lepo, mame. yo Lepo cho. Menintia we no adigio foni wa foni we tie kulinara. Na me na nungu ene osompa de sun omangana. Na me de kakra na kaso ebefa apranche ya. O se so fodi adada no ageni sikato na to duga ya wan nampi. Na me no pe ne mwen ka no kwencha ya. Ele tinum ta so fodi. It's a famosa, comedy, a man for and then, about you my make no quarrel say, Edwin, your man, into a many wrong content about a brother. Young man said, Maggie, making uncle who did that vessel. Na media for Akosua Agyeiwaa Kodie. And to me, the Kakama can never do it yet. That's a suffering and awful on poo, Chicano, the Baba. It is man, Monko to wait my days and that's coming. so yen o so no so na me ya hello Hello. oyi ma yentie o Pacho, good afternoon. afternoon Pacho, good afternoon. yajo so kasa am hadwi Hello. hello hello hello
Hello. Hey, why? Different type of jiname, betobi, ebony, fofo, yatete so. Yes, our uncles come a be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete near man is to be bien or Abyss shop. Be bien or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fofo la fo yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Agyeiwaa Kodie. And no who jack a sepan and neck. Kodi brel e yema mani mema e yekoko ni sisiya redroke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema gina brand na eyemma na Edusa ya wasese me brabo obuye sudi me be come mama adwoamo what dance ye aye juma. It's a living testimony kone kwajudi what can't keep yeah Recently obie timinumbi I just attend for one woman for dan for any the onye fie dumi FDA Agyeiwaa Kodie atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Eba saa na ekire se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua nimu sa. Na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA Agyeiwaa Kodie yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coco, I am team. Anyway, feel Mr. Pins. Oh, this may not go you. Test be or any capsules. So the mawa, say Coco, I am team. Why feel menstrual pains in a estimate? Namison and say why feel yare or choir sabia. You know, Missy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see, say. Me cry when yamaqua. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. say, me fear to move. Hey, honey. Into a baba na can want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And what you wear? Shannon, open for or bad time. Or my abofrano for. And I abofra only in fear do me 8 me for surgery.
yi obenya bi ato ewo pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at to phone for 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no corner, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them with a shimeno, a moye titi, mean to me, sorry. Who name one? And if you don't buy and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, eche, natural garlic papebi, any idea. Aha, Namo, no madame for coffee po catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture, now more for 2 or more 2 guson, and Yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu sorry, who complaining. So one 3P, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Quadawian and fear to me. FDA, Agyeiwaa Kodie, 3P garlic mixture. Ubenyabi wa memu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Hono. Say, who teach him and not any friend sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo say dwe wo slim wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Enwa na ucha Sompa ema akutia pa Die waguo no enwa na